Ja, nekaj tle. Vidi, tu sem pa jaz, Jaka, prijatelj Rol, kuhar in tukaj je moj prijatelj Kuži, maj. Nekaj med kuži. Gremo dalje. Gospa, kaj mislim. Zdaj pa snemam, tako da zdaj je malo drugače. Pa pridno. Više snimam. Dej pa snimam. Dej si uvole. Ja, kaj povej? Kaj vam se povedala, kakva čina? 5 evrov je reklama. 5 evrov je reklama? Ja, samo. Evo, sem že pustil. Neč kat. Ja, nimaš kaj, pa dam zastojn. A ti poznaš tega le? Elvis, zdravo. On mi je skozi. Na roglama? Skozi fakiče kaže. A ja, vidim isto tle, pardon. Kaj skozi mene slikaš? Lep si, ne? Znači sebe ali kva? Lepe punce, ja. Pa se ne slikam, filmam. Zdaj, kaj se je skrila. Neko mi je vroče. Grem, če malo teži tle. Ne, ja, tako ne smemo slikati, čak. Ona je že v prvem letniku srednje šole rekla, da grem biologijo študirati. Največ ne so brez, moja bila trojka in najnižja. Ja, bravo. Ivan. Romanček. Falafel. Jo! A kdo mene je klical? Vidim. Evo, to je Trubarjeva. Tukaj, to je gospod, tudi Trubar je tle perje, evo, srpsko-slovenački prijatelj. Pa to je kao pešcona, ne. Daj, kaj najlepš pa greva domov, dan. Tamle le še neki, so grafiti, avtomobiliti, kva to ne vem. Evo ga, tlele pa stanuje basin. Tule je kača, coin. Tlele je tudi Irish. A v redu? Cool, evo. Ne, ona čisto slučajno tle stoji. Tu so otroci. Bog ve čigave. Nekit, kokoš, vrtec, ne, še malo pa sva že skoraj okoli. Vzajemna, lačna koza. Folk gre žurat, ne, tam bo pa Ljubljanski grad, bo tle se zdaj pokazal. Evo ga. Če kdaj moram malo primer biti. Dobro, ne? Tako tu gre. Kaj čem reči? Tudi. Olega, gospod profesor, snemam za, ne vem koga, zase. Ja. Da se bilo.